van noi muntin le gamtina cheng ku ki chate zo se nila alam thu so asi somleng chenala ngai khom ki dingen kahin lim chi ove tun tuni adinga ki gong thu so anasim khom taw hite Office of the Committee on Tribal Unity Kotu, Sadar Hills, Kangpopi District Administrative Office, Kangui 795129. Talo sopi idlay ho zanale ngay na kin anikinit. Achi sazan hi ni simnga June 2026 ni ho a naga thingnoy ho khuna hin ho anamolem ho akhat na ta chapa pu let khongam haukip ani na ta chapa pu jang minlal haukip athum na ata chano tin Mary haukim amaho cheng zanale ngai lut na vet sa na amaho cheng vuilim na kin ki chai ka asia Sadar Hills Kangpopi pumpi dukan kaihlang sumkol ve na zose government office bank private institution school zose set down ana umin amawang gari thailai howang angai zabangin anachi in ahi SD Committee on Tribal Unity Kotu US muna Myanmar hon India te min anglian phata a ko na le hoita a alam to o de lo in Indian Embassy Washington maiza ki phinna anane yuvinahi protest lam kai pa na seina achun hitabang khan kho nun kho nei lo ami asa ngai lo sahim tabang lam kai khanin India song na chot lu sa uhi khonung le na chungwa hunglim ding a hi ati aman se be kit na achun Indian to Myanmar hi transportation lama aki khot zam hon su det na ding aki got hon hi su ha hi hen India in asipai te phate in given to mintin kisintum hen ati achuti lo le Indian in Myanmar to na amazing a hi le Myanmar chamthlat ga san ho again thai sa abeding Indian in zong apan pi na hin pizing intin min anglian chamna de lo pa ahin Indian wang chamthlat na de mi ahin ama ho thlo a thalut deu chun ama tabong lunggel nei khawin na tetin asai be in ahi source from Thalam Hui News that 5 June 2026 Ikito piding ho hi anasat thei to hle ove ta chapa ho chan se uzong hi akimo olom tabove o kyang kap go hi vinte when conflict escalates it is rarely the children of power politicians wealthy elites or senior officers who bear the greatest burden. More often, it is ordinary families and innocent youth who live with fear, uncertainty, and an unclear future. Across Manipur, parents worried every day about the safety, education, and well-being of their children. Young people who should be focusing on their dreams and ambitions instead find themselves facing insecurities and instability. The peoples of Manipur do not need more hatred or conflict. They need peace, meaningful dialogue, and opportunities for a better future. The next generation deserves hope, no fear, unity, not division. Tuni ho a zaleng rong te chenala thuso ki mo in asain a the cookies know that their hostess are safe and alive in a good health. Now show us where the 6 Naga hostess are. If you kill them, at least give us their dead bodies. A true Christian never lies, and Jesus never taught us to lie. John chapter 8 verse 32. As Jesus himself said, the truth will set you free. Exodus chapter 20 verse 16. Those shall not bear flesh, witness against the neighbor. Steny Bible mangcha ahin, to so ahin so ovin. In the name of Jesus Christ, speak truth and comment on it tin ahin ta do ove. Cycle grocery dukan tilzo se abeso tay, kilha ake pantay. Cycle grocery dukan ho ivetle, til tabang ahitapon, til abegamin grocery dukan atamzo ahom kyo tabangin akitunggam tay. Tuy na akitin le tuy wangcho kang te ding ti na ahi hizi acho sa alang thanglang te in 18 to pi uzing ova ahi le supply la sama dukandar hon til amu zo la u ahi hichi hi business wala ho kichip na zong ahi tapon ethnic crisis je ahi igalmi ten e kimvel ove ti na ahi tai ala ampi a thau petrol diesel ho aha in chule anhon na age mangges ho zong aha kitai galnei te hi uvin galmi tin zone na dinga chu ni elecha ateslom malcha chule adang dang ho hi basic needs khat hi kitne Tingnoi hole lamkai ho ai mo hi uvin pasal zo se tingnoi mi in ke pangjong le khozo se ki veng zo loading a hi aji chu ku gite hi khonyo cha cha tamwal a hi tu ka sunga tangkhul refugee hon ku gite ho a hal hla ho zong in sigi in thum ti ho po a hi tangkhul refugee le meitei refugee ho to gamgi a khonyo cha cha ho hi agam kai lai nung khana grouping bola in zathum in zali be chen khom ngai a hi
Holena a kitchen komting le koima in enoi se loading o ahitai mi hon e kicha diu ahitai khanto na zong ding ahitai government sipai dinga zong topi kham hiding ahitai hiji chun lamkai hon grouping hin bolgang ovin source from Thalam Huili News Nagate le Meihei te kihou to seluva na atoh hitan Kangpo Pi district hi Charchampo kizot matna ku kijo se tanhla te ding agono ahitai iba ilodingo ham hungchal bebe diu ahi tu ahi loibol khulen abolu ahi in abanchu phatlem chang ahin vet kit diu antol tol divin kitai nammi pi te henga he sa anom a he chen zap lo lai hodinga hung ki sei ahi kuki zoten gal akidei pon gal nei na dinga imacha zong ibol povin gal zong e ho pat do hi poi Meihei narco terrorist ho to ki boi pet ta ahi ze a kacha naga terrorist hon pindo a ki do pi te ding e go nguvin hinla Tuni chana kumthum vel hiti hi thip chana selgu towa idovu ahin kile tu na imacha ibolovu ahi Het hilzia Meihei la adunga ho inse de edu khat asunga imacha lo khat ake hal hla zong le 20 lakhs chenga eleu sa u ahi ho ginchat chu Meihei narco terrorist te to kipang khom le baita in kizo nanti ati ahi azi chu 1993 ga lai a chu bol kiti cha ineki bol u ahi tan ho se in engap chat lo u ahi tai Meihei gal kho se lai ta chu Kangpo Pi lampi kha tan jing thei ahin hinla heti chun ki bol le Meihei kyo hilo infala se kachana gas changeja ato kha ding zia ho gel kho na zala lampi ani ki kha tan lo ahi hichu ho lunghol na khat ahi gal a bolte dinga e phin jing over idon lo uchu gal ki dei lo ze ahin la ho noi se na zo a ala danu ahitai tu hin e ho a ko na hilovin hon gal e hin bol pat mong ahitai e hon zong ile thu diu ham ho bol i tho diu ham ipiti ibol dingo ham lamkai ho gel hung hiding ahitai e hon tu ni chana koi hile him lethal mangcha a attack aki bol boy ibol ho zong le thu na bo ahin e ho machama ibol u khalo lai ahi hi je ho ka sailo na hi e ho hi e do u apung che zingin mi phalo gal dei mong te mi zo se to ki do nom te danen e ho le e ho iki se uvi amadon do na pengloi ji wa ki se ahi chuting le thil so khat ting le samsaw ho vi ho mo oi mo loi bozi po hite ho zong thlasam na win te hi zong le mabana achi theizep na diu zo se u hitin til ho zo jiu hite mun khana dei lo thil so aso le amun itabang hamti hechen lawa samsaw ho hoilange u hitam ti a mo pen bol po hite by Zangmang Haukip freelance journalist Kuki in Manipur apex body of the Kuki tribes press statement that 5 June 2026 Kuki in Manipur kim in zanhizing ka nidan level la Kuki zocha te chen namun loibol kholen Kangpo Pi district mon NSC NIM le ZQF kamson kiti ho in gitlo le engset ta a insegi ahal thauwa chule mi thumzong e thapi na chungwa lungthlai lo na demna sangta thu so nei isu by Zang Haulun Haukip Secretary Information and Publicity Kim Nitin Thuso Daily News Thangtom lungnat nan kadim e galmi ten khut nei lo le keng nei lo banga in le lo ho e hung hal pi ji diu gamsa banga anup phat nu le e hung tha ji diu anawa le ka nammi pi te u keng ne te khut monga mi izat ithi do ki dingo hitam lungil in gelti min thodan a awa le ka nammi pi te thisan long khu ka vengam poi Kuki hostess mi somnali ho igel na wa melmaten asanga tamzo e thadlo beb diwin tabobe decision tha helphat hitaloham ni vezen e ki buluta ve ipa polo hi di theding hinam to so hi chanchun e ki chai tai to so abana anangai hom ki dingin ka hinlem che ve to so hingai zo se na bon chawin stay safe and stay blessed